thulaganyo e ntle ya prayer session. Thulaganyo ya pele ya ngwaga wa 2021 mo nakong e ntle, mo nakong e botlhoko, mo nakong ya leroborobo la COVID-19. Itlhokomele, be safe, o tlhokomele le bonna ka go tlhokomele le boruta go o ka ba tlhokomela spiritually, emotionally, financially. Sa ga ile wena na le tšheletela o bona gore o tla dula o le jalo man. Ha o le go dula le jalo tshwantse o ke le wena o ke o ba thuse ba re matsogo a tlhatswana motšhong ntle letsogo le lele ha le le yana ha re kopana go pompong re dira yana letsogo le le ka se itlhatswele le nosi we sharpen each other re tshwana jaaka dithipa o di tshwere di le pedi yana ke twetso motšhong ntle ke twetso wa di lwetsa ha o ditse go di lwetsa e nna bogale le e nna bogale ha o tlhoka ye wa itse e teng ha ye siko e teng se ne go fitlha go rata ke nna ke used to before creation, eternity in your hand, and you spoke the earth into motion, my soul now to stand. Used to before my failure, and carry the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what could I